talakad tampo. Manalangin tamo. O Diyos, sa ikpami ng anak mong bugtong, Yeso Kristong ginumi, King pamidaw na King biye na para kay kami, tingkane ing bayo talangang tipan, paulining dibinong kayapan mo. Kapag banalan mo kami at ingatan mo kay kapilanman, itiadwan mi king uli ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libruning propeta Isayas. Lawen nyo ing talasuyo ko, minawaya, misaplalaya, mitampokya, at mipok, yaking mataluktok. Nung makananong dingdakal, may nga bladla, king panakit da, kaya. Pablasang tutuyang disformado lupa, ang gaking balamu, ene lupang tao. Makanyan na namang mga tihilan kaya ring dakal at tao. At ding hari, ela mga pabulad, king arapan na. Uling akit da, ing kapilan man, epa mi paulaga, karela. At tangalan da, at asaksihan, ing metong abage, a era padimdam, kapilan man. Ninong makapanwala, king dimdam mi, at ninong kakit kaniti, antimong metong apangalantad, ning upaya, ning ginu. Kalupa ning metong asuli, tinubuya, king arapano. Kalupa ning metong ayamot, king gabun, amenablo. Alayang legwan, alayang kamalan, inyang ikit miyo. Alayang sintingan, ang makaayos pansin, karing matami. Metong yang bage, waring kasaman, at sa sakwildo ring tao. Metong yang lalaking malugma, at sane king kasakitan. Metong yang lalaking kabud, akit de ring tao, tatakpan dala ring karelang lupa. Me umisya, at itamo, linawe tayang taong alang kwenta. Makanyan man, kaya katala ring kasakitan, apigdosana. Kaya katala ring lungkot a kinargana. Ita mo naman, balata mo, metong yang taong mipurasan. Bit-bitaning Diyos, king dakal akasakitan, king kamatutuan, metando siya. Pauli daring kapanyalang sangan tamo, menuluya, pauli daring kasalanan tamo. Ing parusang digpa kaya, migdalang kapayapan kaya katamu. King kapamilatan daring late at sugat at tinggap na kinayap tamu. Itamungan melilitamu kalupa daring tupa. Ing balang metong tinuntunya king sarili ng dalan. At ingginu pepakargana keya ring kasalanan tamu. Itamungan. Pig mabagsikan de, ibatanang mitmong kapag kumbaban, ene bitasang biklat ingasbuk na. May ngari king metong akorderong daralada king pipatayan. May ngari king tupang ebubulad king arapan daring melunod king larana. Ene bitasang biklat ingasbuk na.
king sengilan at agpang king batas de kapande. Ninong bisang mamilatan para king pisasabiano. Wo, pilit din kewani king labwad daring mabie. Pauli daring pamikasala ning kakong balen, timpalasan de layong pete. Dininan ding kutkutan abusal daring mga rok, metong apansyun kambering mabandi, bistaman alayang depatan na marok at alang meramdam na numang kapanyalingsangan king asbuk na. Inginu ketula ng mebingbingya at dumalan kasakitan. Ing pamidahon na king bie na metong yang sakripisyong kapamayaran. Uli na nito, akit na la ring palipina, lambayan ing bieno. At king kapamilatano, matupad ing kaburyano ning Ginu. Kalabas ning kaplas ning kaladwano, akit na no ing sala ning bieno at mipaldan nyo. Ketang yo baluno mesayang ing kasakitano. King kapamilatan ning kasakitano, ing kakong talasuyo, apabanalanala ring dakal ataw. Ngeni, akuwa nala king sarili na, king karelang pamikasala. Uli na nito, pagkamalam kaming metong adake, kambe daring dakal, at mabilang-bilang, ing tanggapan ng dake, king banding simsamdo, pirarakayan do, ring mayupaya. Pauli na ning pamandawon no, king sarili ng bie. At pauli na ning biryane, ing maipabilang ya, karing makasalanan. Kanitang kasalukuyan ng akwan, ing kasalanan do, ring dakal. At alayang tuk ng manalangin, king mipatarwanan lasana, ring makasalanan. Ing amano, ning Ginu. Salamat king Diyos. Keka, o Ginu, karin ko magsantong kapilanman, emo paintulot, ing mabigo ko, king uli ning katuliran mo, sagipan mo ko, ikabos mo ko, karenggamat mo, panibala kami, ing kaladwa ko, inatbos mo ko, o Ginu.
king balang metong karing kasalang ko, metong kong alipustan, karing kasiping kumbale, metong kong lilibakan, karing kakaluguran ko, metong nakumang pitatakutan. Dapot ako manalig ko keka, o Ginoo, at nga akong sasabi, ika ing Diyos ko, ding aldo ko, at tilo king gamat mo. Sagipan mo ko, karing gamat ding kasalang at maglupig ka na ako. Bustan meng tumiman ing lupa mo king talasuyo mo. Iligtas mo ko, paulin ing lugod mo. Tatagan yo ing sarili yo. Pasiknangan yo, deng lub puso yo. Ika yung sablang manalig king Ginoo. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Inya sukat tamo kalawat matibe king kasalpantayanan apapasyag tamo. Uling kang Jesus anak ning Diyos. Atin tamong metong amaulang matas apari, amiraras ang gaking kabud arapan ning Diyos. Ing matas apari tamong yan, eya metong aebyas sang makisan metong apanandam, tungkol karingkinan tamo. Bagkus, kaya atin tamong matas aparing di nalan tukso, king sablang paralan akalupa ning daralanan tamo. Dapot eya mikasala. Uli nita, kambe ning matibe kapanaligan, sukat tamong lumapit king trono ning grasya. Anon no tamo tanggap pakalulu, at kamtan ing grasyang makasawp kaya katam. King pinandit a kailangan tamo ing saw. King kaya kaba ning biye na ketis sulip, Jesus midahon niyang panalangin at panigapo. Ngana ng kaklis masikan,
Ngana ng tahimik manangis, kingara panitang makikayupayan, makapagligtas kaya king kamatayan. Paulining pakumbabaya at mapaminto, mapapakiramdam ing panalangin na. Bistaman ya ing anak ning Diyos, may biyasa yang meminto, king kapamilatan ning kasakitan adelanan na. Makanyan niyang meging ganap, at meging panibatan ning alangangang kaligtasan, para karetang sablang maminto kaya. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapot para ngalan ng may pabalita. King pamak kiyangis na karing tao, migpakumbabaya, may git karing sabla, at meging mapamintuya ang king tanggap na ing kamatayan. Ing kamatayan king metong akrus. Dapot ing Diyos naman, pinukne king matas amatas, at dininan ng lagyu, amimigit karing sablang lagyu. Hingpang mailasan ng ginutang Yesu Kristo, agpang kang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. I Jesus kambering alagad na at dalikitan de ing lambak ning Kedron, karin atin meto nga hardin, at ya ang ponding alagad na linob la karin. Ngeni i Judas ameng nga nyaya kayo, balo niya naman ing lugalay ta. Uling maralas i Jesus at ding alagad na mititipon la karin. Inya i Judas ti kine ing meto nga tapok a sundalos, at ding pante at tinggap na karing pamuntok a pari at karing parisewo, mintala karin, magdalang sulu at sulugi ang ponsandata. I Jesus ang tining baluning sa blambage mga palyari kayo, selubunga na la at nga na karela. Nino ing panintunan niyo. May kibat la. Jesus ning Nazaret. I Jesus nga na karela. Kuya. Ngeni, i Judas ame nga nyaya kayo, at yu karin kaya bero. Inya nga sabi ng Jesus karela, akuya. May nga paurong la at may nga paragsala king gabun. Inya nga nang pepasibayong kinotang karela. Nino ing panintunan niyo. Ngara kaya. Jesus ning Nazaret. May kibat yo i Jesus. Sinabi ko na kay kayo king kuya. Nung akapin ing panintunan niyo, pabastan niyo king lakad da reni. Iti may palyari ban akwa ng matupad ni tangamanong sinabi na, kareting binye mukha ko, ala kong binating metong muman. I Simon Pedro kanito, ang tining at tinyang espada, begut ne at tebak ne ing alipan ing mata sa pari, at api ngas ne balugbugawanan. Ngeni ing lagyu ning alipan, malko. Nganapin Jesus kang Pedro. Isublimeng sandata king kalubana, ikiwari inuman ing kalis ay ipanom nang igpako ka na ako. Ing tapok ding sundalos at ing tribuno at ding bante Hudyo, dakap de i Jesus at ginapos de. De lareng mumuna kang anas sa katuwangan ng lalaking Caifas, ing mata sa pari kanitang banwang ita. Ngeni i Caifas yayitang minusok karing Hudyo, king karampatan king metong akatao, Mateya alang-alang king balen. I Simon Pedro, tikyane i Jesus, at antimuri ning metong pang alagad. Ing alagad dayta kakilala ne ning mata sa pari, inya kayabe ning linob Jesus king patyo ning palasyo ning mata sa pari. Dapot i Pedro, melakwan yalwal king lele ning pasbul.
Inya'y tangalagad a kakilala ning mata sa pari, migbalik yo at may kisabi yo king babaeng bante pasbul at tiki ne linub i Pedro. Ing babaeng bante king pasbul, ngano kang Pedro. Eka metong mo naman karing alagad ning taong ite. May kibat yo. Aliko, Ngeni, ding alipan ang ponding bante, pepataw lang dapog at karin lang magsalab, uling marimlaying panahon. At Pedro at Chuya naman karin, kaya bereng magsalab. Ing mata sa pari, pengot na niya kanita i Jesus tungkol karing alagad na, at tungkol king tuturuna. At Jesus, may kibat ya kaya. Ako, ing piarapan, migsalita ko karing tao, maralas itang tinuruko karing sinagogas at templo, nung nula mitipon ding sablang Hudyo. King makasalikot, kuminyabi na numan, pakikupnan mo ko, kunat mo retang may karamdam king tuturuko, deti balura ing sinabi ko. Inya nga sabi ng Jesus iti, igmetong karetang gwardyang matalakad lele na, timpaling ne at nga nang sinabi. makanyan kang makibat king mata sa pare. May kibat yo i Jesus kayo. Nung manyabi kong marok, patunayan mo, ing dewa ka na. Tapos nung makatod, bakit timpaling mo ko? Iyanas pepayatad neng makagapos kanita i Jesus kang Caifas amata sa pari. I Simon Pedro at Yukarin makatalakad ang pon magsalab, atin kinutang kaya. Ika, metong ka naman karing alagad na. Yo, pepayalyana at ngana. Aliko, Ing metong karingalipa ning mata sa pari, at kamag-anak na nitang piningas na balugbog Pedro, ngana namang sinalabat. Era kawari ikit kaya be nakakingardin. Pasibayo, i Pedro pepayalyana iti, at kanita murin tinulaw kya ing tatyo. Ibat king balen ng Caifas, inatadaneman ni Jesus king pretorio. Abak amaranon kanita. Detang menatad kaya ela ninub king pretorio, pota midungisan la. At ela makapangan king Paskwa. Inyalin wala na lapin Pilato at nga nakarela. nanong dadalumyu laban king taong ini. May kibat lo kayo ngara. Nung iya taong Marokyan, eminesana de la keko. Ipilato sinabi napin karela. Kunen niyang diliw, at atulan niya agpangking batasyu. Ding Hudyo kanita ngara kayo. Makapaintulot kaya kami, ing papatemiya, ing gininuman. May palyari iti ban matupad itang amanong pisyag ng Jesus tungkol king uri ng kamatayan ay ikamatena. Ipilato, ulinita, pepasibayo yang linog king preteryo, at pepayaos ne i Jesus at kitang na kaya. Ikapin ning ngari daring udyo. May kibat yo i Jesus. Sasabihin mo iti king kang sarili o sinabi ring aliwake ka, inggil ka na ako. May kibat yo i Pilato. Intahudyo ko. Ding mismong sariling kabalan mo, ampon ding pamunto kapari, dela rakakanako, nanuwaring depatan mo. I Jesus nga na. Ing kayarian ko ay yaking yatong iti. No ing kayarian ko, king yato yang iti, ring kampun ko, mamingwala kanako, bang eko manabo karing gamat daring Hudyo. Dapat ngayon kayarian ko ayapin keti. Ipilato kanita sinabi na. E kasi ari kapen. May kibat yo i Jesus. Ikaning sasabi king ako ari ko. Ako para kanyan mibait ko at para kanyan inya dinatang ko keti king yato. Bang munye patutu king katutuan. King balang metong atyo king panik ning katutuan. Pagkirandaman ako. Ipilato nga na kayo. Naning katutuan. At inya nga sabi na iti, nginwala na lang pepasibayo ring Hudyo, at nga nakarela. Ala kung ikita pamikasala kayo. Dapat atin kayong kaugalyan ay bulus siya ing metong nga preso. King Aldoning Pasko. Buriyong eni, ing ibulus miya ing ari daring udyo. Kanita ilangan, kinulyo lang masikan ngara. Aliwaing taong iti, nunay barabas. Ngeni, ibarabas, metong yang tulisan. Kanitay Pilato, pepalako niya karin ni Jesus at pepabatbat ne. Ding sundalos, miloko lang metong ako ng suksuk. Pinutong deking buntok na,
at pepasuluran deng barong makaba akule morado. Pesalapit la kayo at ngana. Bapo, ari rading mudyo. At penampaling de, ipilato, pasibayo yang linwal at sinabi na karing Hudyo. Lawan yu, ilwal keke kayo. Bayong abalu king ako, kung manakit na numang pamikasala kayo. Inyan linwal ya i Jesus, mamutong koronang suksok at makasulod barong makaba akule morado, nga nang minyabing Pilato karela. Oy ni, lawan niya ining tao. Panakit ta kayo ring pamunto kapari ang ponding gwardya, ngarang kinulyo. Ipakuyo king krus! Ipakuyo king krus! Nga ng Pilato karela. Kunan niyang diliyu at ipako yeking krus. Uling ako, nanumang pamikasala, ala kong akit kayo. At peki patandering Hudyo. Kami, atin kaming metong abatas. Agpangking batas sa ita, sukat siyang mate. Uling babansag ng yaing anak ng Diyos. Ngeni, panamdam ng Pilato kaniti, lalo yang miyatdanan kapikakanuan. Linub yang miyaman King Proterio at nga na kang Jesus. Do ka rin ka makabalen. Dapot Jesus alayang pekibat, ipilato nga na kayo. Ka magsalita ka na ako? Mo balong atin kung upayang ipabulos ta ka, at atin kung upayang ipapakura ka king krus. May kibat yo i Jesus. Tutupin king ating kang upaya ka na ako. Pauli na mo ning miyabye kay kaiti, ibat king babo. King uli na nita, itang minganyaya ka na ako, keka atin yang lalong maragula pakibatan. Ketang dimdam ng ito, ipilato pigpilita ng ipabulos na i Jesus. Dapot ding Hudyo, kinulyola, ngara. Nung ipabulos mo yung taong yan, nakakakaluguran ng Cesar. Uling, nino man mibabansag king sarili na, king Aria, manyabi ang laban kang Cesar. Ipilato, panamdam na kareting amano, pepadala na ning luwal i Jesus at likluk na king luklukan ning piyukuman, king tarima o sandang litorstostos. Dapat king Hebreyo nga nawari, Gabata. Ngeni aldo na kanita ning pamagsadya para king fiesta ning Paskwa, banda na king kana maoras, at nga na karing Hudyo. Oy ni, lawan niya yung ariyu. Dapot kilyora. Iligpit me! Ipapako me king krus! Nga ng Pilato karela. Ipapako kay king krus sing ariyo? May kibatlo ring pamunto kapari. Ala kami ngari, nunemo isasar! Kanita na nebinye karela i Jesus bareng ipako king krus. Kinuware i Jesus at tikirane. Pupusana na yung krus na, linuwalyo papunta king metong alugalaw sandang Kalbaryo, at king amanong Hebreyo nga nawari, Golgotha. Karinde pinako king krus at kagnana, ringadwa pa katao, mingat bala kayo, at Jesus yay makalibutan. Ipilato ginawayang metong arotolo, at pepabili ni babo na ning krus, at karin makasulat, i Jesus ning Nazaret, ingari daring Hudyo. Dakala karing Hudyo ring makabasa kaniti, uling ing lugal at kepakwana ng Jesus, malapat yaking syudad at ing rotolo makasulat yaking Hebreyo, king Latin at king Griego. Ding pamunto kapari ding Hudyo, uli nita, ngara kang Pilato. Emu susulat ing ari ra ding Hudyo, nune sasabihan ng taong iti, king ari ra kanuring Hudyo. May kibat yay Pilato. Ing sinulat ko. Ding sundalos pin kanita, kay bet ng pinako king krus, kinwara ing imala na at gewarang 40. Tungga-tunggalan landake ring 4 sundalos, dapat itang tunika na alayang urya, nune yang inabal manibat babo hanggang lalang, inya ngarang misasabi-sabi. Taya gigisyan, nune pipaningal man taya, bata mong akit nung kanino yung mayabe. Ban matupad itang kasulatan na sasabing, pirakerakayanan do ing imalan ko, at ingani ko pipaningalaman do. Itapin ing depatan do ring sundalos, king lele ning krus at tilo pakatalakad di imana, at ing kapatad ng babaeng imana, i Mariang asawa ng Cleophas, ampo ni Mariang Tubo Magdala.
Inyang Yesus ikit ne imana at ing alagad apakamalana, makatalakad-lakarin, nga na kang imana. Abay, o yan ning anak mo. At king alagad na nga na. O yan ing ima mo. Manibat king oras sa ito, inampun ne ning alagad king pabale-bale na. Kay bat naniti, i Jesus, ngening baluna king ding sablang bagay may ganap na lo, ban maganap matupad ing kasulatan, nga na. Mao ko. Ngeni, atin metong atabong mitmong alak kamaslam ka rin, sinosore kaniti ing metong esposang inasta, king kapirasong dutong a hisopo, at tinutok de king asbuk na. Inyang Yesus asimsim na itang alak kamaslam, nga na. Betopad na. At di ko ne ing buntok na, dinaw ne ing espiritu na. Si Cloud, kayo po bang pigunawan tamo, ing kamatayan, maginapaning Ginoo, parang ikabos na katamo, king kasalanan. Ding Hudyo pin, uling aldo ning pamagsadya king fiesta ning Paskwa. Ding Hudyo pin, Talakad tama po. uling aldo ning pamasadya king fiesta ning Paskwa, at bandim bangke ela manatili karing king krus king Sabat, antining aldo ning Sabat ito, metong yang masusing aldo, inawad do kang Pilato ing pamalbalan dalapuad, ban alakora na lok karin ding bangke. Ding sundalus, mintalapin at pemalbal dalapuad, itang mumuna at itang kadwang mipakang kayagnana. Dapot, inyang miras la kang Jesus at ikit da king metene, era ne bilbalapwad. Dapot, ing metong karing sundalus, inulos na katalindikingan king metong atandos, at kanita murin linwaling daya at ingdanong. Ing menakit kaniti babiyayang patutu, at ing patutu na katutuan. At yo balo na king manyabi ang katutuan, ban ikayuman salpantaya kayo. Uling det ang baking may ngarapat, ban ing kasulatan matupad ya, ning metong man karing butol na alang mapakli, at pasibayo nga na ning kasulatan, tangalande itang tindusda. Kay bat nanita, i Jose at tubo Arimatea, meto nga alagad ng Kristo, agyang makalihim mo, uli ning takot na karing Hudyo, inawad na kang Pilato king adayunan ne ing bangke ng Jesus. At ipilato pepaintulutan na. Mintayapin i Jose at kinwaning bangke ng Jesus. Dinatangya naman i Nicodemo, akanitang minuna, mintaya kaya, minsan nabengi. Magdalayang pisamot amira at aksibal at titimbang aggang dinala na libra. Kinwarepin ing katawa ng Jesus at binidbirande king telang lienzo, kambening mira ang ponaksibal. Agpang king piyugalyandang pamagkutkot ding Hudyo. Ngeni, ket ang lugal anunyo mipako king krus at ting hardin. At king hardin na ito ating bayong kutkutan, anong no alapang mikutkot ni Numan. Pauli ning aldorang pamagsadya ring fiesta ring Hudyo, at uling malapit ya king katkutan, karinde binili i Jesus. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapuryan kay kao, Kristo. Mission accomplished. Minsan po, bigla niya akong mamate. At kay bat, kanang sinabi nitang mamate. Among makasadya na ako pong mate, anytime, agyang ng oras na ako po, awsan ni nga pong Ginoo. Sabi ko kaya, katatakot mate nga ako, kabang karakaldareng tao nga akong, potang masakit la, purida ko mabalabiye. Ko na niya rin ta, among nga na. Kasi king biye ko, mission accomplished na ako. Ren ka na akong anak, apayari ko na la, professionals la, magobra la, at atin na lang sari-sariling pamilya.
sabi ko yung sarili ko, kasanting na disposition ng tao nga ite. Naya, Mateya, mabayat kong lubna, uling balo na, ti parana, itang kayang misyon. Enak po kalupa, itang mento nga linanya ko. Almost 90 years old ne. O te pabisang mate. May kayo po 90 na kayo, ko pabisang mate. Balo yun, ano pong sinabi na, ko pabisang mate, kasi pamyari ing mission ko. 90 years old na ka, mo pa ayari ing kekang mission ketiking yato. Ita mo kaya, balo tayong kekatang mission. Potametwata na, eta pabalo ing kekatang mission. At iting mission na iti, etala pa akamtan, etala pa agawa. Nya ing bieta mo, eya pa mission accomplish. Kasanting na, potang ita mo po, retang kekatamong sariling mission, agawa tala. At kanita, sabi tamo, mayari na. Metupad na. Mission accomplished. Nung lalawenta mo po, ingal do po nga iti gaganakan tayong kayang kamatay ng ginutang Jesucristo eh. Pero, king malalam apamibule, mo po itang gaganakan tayong kamatayan ng ginutang Jesucristo, nune, ing gaganakan tamo, nung makanano, itang kayang kilait kingigpa, metupad na, mayari na, mission accomplished, at kaybat, di kune, ing kayang buntok. Bow, nga na. Ewari, potang migkanta kang masanting, at kaybat mong migkantang masanting, nang gawan mo, bow. Potang mig-deliver kang masanting ay speech, at kaybat meng dineliver ing kang speech, kaybat idukumeng buntok mo, bow. O kaya, potang mig-graduate ka, potang ingke kang mestra, itang kang toga, lalong itang kap mo, beligtad na ni itang kayang tassel, marap ka karing tao, bow. At ano mo rin ang sabihan niti, mission accomplished, mayari na, at potang mayari ng antikaniti, very proud ka. Ne? Kaya nung lalawin tayong mas malalaming gawa ng ginutang Jesucristo, king katang ebanghelyo. Iya mo mete. Nune, inari ng mitmong tagumpe with flying colors in kayang misyon. At nano po in kayang misyon? Naya ikabos na katamo. Nung itamo po, sanetamo po, king bandala kasulatan, impong kamatay ng ginutang Jesucristo, inulade, reng sablang propeta. Isinadyara katamo, reni pong propeta nga iti, para king kaganapan, naning misyon, naning gino. At naning misyon na, aliwa mo itang iya, menaral ya, aliwa mo iya, ginawa yung dakala milagro, aliwa mo iya, na iya, pepakayap yang dakala masakit, aliwa mo itang pepakanyang taong maranop. Nune, ing kayang gewang pamagmisyon, nung makanalo nakatamong ikahabos. Iti po, ing era po, lalawen din tao ngeni. Iti po, ing etamo ngayon dyan eh. Ginuko, atinta ng Diyos, na iya mismo, meteya, bangkanita, manigapuya king Diyos, manyadyang kapatawaran kareng dakaltang kasalanan, potang kay kanita, iti etaman baliktan, iti etaman lawan. Kaya, king bieta mo, king aldo nga iti, awsan tayang Good Friday. Bakit kaya, etaya awsan iting
Holy Friday. Kalupan ni ngawas tamong Holy Monday, Holy Tuesday, Holy Wednesday, Holy Thursday. Ba't kakaibaya ngawas ta kaniti? Awsan tayang Good Friday. Kasi ating meto nga Diyos na ya genapaning kayang misyon, ating misyon ay ti yapin niyang misyon naning kayang kaligtasan kapamilatana ning kamatayana king krus. Kaya nung ita mo po, isipan tamo mo ite, ala tamang arap, alupa kingapong ginu. Pero ingapong ginu, kalugurana katamo. At ya mismo, ing may mayad karing ke katamong kakulangan, yang mismong may mayad karing ke katangutang bangkanita, ikabos na katamo. Ing masanting sigurong lawentangin ni, naning ka na akong misyon. Ako po lalawen king ka na akong misyon. May assign ko ketiking sapang batu. Pali po ang lalawin kong misyon, managkat kong tao. Yan yung eko po mimimwa, po tapong agyang king dalan, isabyang paring tao, simbana ko man. Pota, marap ko kong San Pedro, o tala kong atuki ka rin tao, sapang bato. Ne? O, pota sabyan na mugewa yung mission mo, bilang meto nga pari, king sapang bato. Kaya po anyang mag-istasyon tamo, reta pong grupo, karin, ne, alabasan tamo. Sabi ko karela, tara tuki kayo, makiabe kayong istasyon ng kurus. May kiba si Sister Maya. Among, ela po katolo ko rin. Ayen sila nga na. Ne? At least, in-invite mo lang eh. At least, tutuki mo lang. Kaya bilang itong Kristyano, ito yung kaya katamong misyon. Na itamo, managkat, palubking, pisamban. Aliway tang manabi kaking pisamban. Ne? Uling ita, ingke katamong misyon. O kaya po, apapansinan ko, deng magpuni, pamayaring misyon da. Mete ni nga pong ginu, o te pamayaring pasyon. Ne? O, sabihan tamo, organ yun na yung pasyon. Mete ni nga pong ginu, makipaglibing na kayo mo. Kaya po, training mission areti, ilang lawen tamo. Tani bang mission areti, gaganapang kularete, para papunta kingapong Ginoo. Reni bang mission areti, sabi ko, mission accomplish larete. O rening mission areti, dating mission areti, ilang magdala kay katamo king biye alanganga. Kita pong dati kong parokya, ating pong linob meto nga EMDC. At ining EMDC nga iti, niyang interview ke, bakit bisa kang mag-EMDC nga kaya? Among na 60 years old na ako po, alo sa payari ko no rin ka na akong anak, king saup na ni nga pong Ginoo. Nga na. Kaya ngayon po nga ng 6 years old na ako, bisa akong magsilbi king pisamban, huling balo ko, payback time na iti para ka na ako. King Diyos, sinuywa na ako, king kanakong biye pamilya, at sinuywa na ako, sinopan ka rin kanakong anak ba nga payari ko la. Ngini, sumuyo na ako mang kaya. Nga na. Kaya nga na, among pota palang makanya na kaedad nga na, maninto na kang pamasahi, papunta Banwa. Ikay po magsadya na kayong pamasayo, papunta Banwa. Ne? Aliwa po tang sigok-sigok na kamo ka rin kamantong pamasahe papunta Banwa. Pote lang magkasya rin kaya kayong pamasahe papunta ka rin. Gani pa kitiking yato, sasadyata na. Ingke katang pamasahe papunta ka rin king Banwa at makanano tamong gawan niti kalupan ng Ginoo king katang ebanghelyo na mission accomplished siya. Tandaanan tamo po, iya,
na dinawon ing sarili na king kurus. Ketang kayang katatawlian apang isnawa nanoing kilait na. Metupad na, mayari na, mission accomplished, at di kune imbuntok na, at kanita nga na, baw. At iti yapin na iya ayari ng mission kay tiking yato with flying colors. Talakad kayo po. Dito kita lalan yung magsalita. Sabi yung mga yung i-guide me. Yung sumabi kitang lalan. Ang kita lang. Para king banal a kapulungan. Manalangin tamo, kaluguran kong kapatad, para king banal a kapulungan ning Diyos king mabilog ayato. Manano na sanang ing Diyos ay pang mapakalulong tutu. Ingatan ang ponpisan metong nakatamo. Banasa bantaya king kapayapan, ampon karatonan. Siklod tamo po. Talakad tamo po. Talakad kayo po. Para king obispo tamong i Florentino, ding sablang obispo, pari ampon diakono, para karing sablang makatagulaling king kasuyuan, king Diyos, king banal a kapulungan. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O mayapayang tututal hanggang Diyos, hingke kang Espiritu ingatan ni at papagbanalan, hingke kang kapulungan, pakiramdaman mo hingke kaming panalangin, at sa upan ming metong at metong kay kami hingke ang sariling kasuyuan, banang lalong agampanan mit mong katapat hingke ang obra, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Para karing sablang magsadyang pabinyag. Manalangin tamo para king sablang magsadyang pabinyag. Manano na sanang ing Diyos, king pakalulo na, gawa na lang biyasang matbaking lugod na, at patawaran na la king kasalanan da, king kapamilitan ng danom ning bayong pangabayit, at pagkalaman biye kang Heso Kristong ginutamo. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O mayapayang tututal hanggang Diyos, alangtok ng magkalaming bayong anibing kirang banal a kapulungan, pasulungan mo yung kasalpantayanan at belwan, ding sablang magsadyang pabinyag,
Ibiye mo karela yung bayong pangabait king danum ding mabiyening binyag. At gawan mo lang galamening pamilyang kikang pinili. Itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Para king pamisanmetong ding sablang Kristiyano. Manalangin tamo para karing kapatad tamong asasal pantaya mo naman king Kristo. Manano na sanang ingginong Diyos, tipunan ang pamisanan nala king metong mong banal a kapulungan, ding sablang tapat magdulap king katutuan. Siklod tamo po. Lalakad tamo po. O mayapayang totoo talangang Diyos, ikaing bubuklod ka rin kikang pamisan metong, malugod mong balikdanding sablang tutuki kang Kristong anak mo. Mitagulaling kingan kikaking metong mong binyag, gawan mo kami naman sanang metong king kaganapan king kasalpantayanan. At paparatilyan mo kami king lugod, mi kakapatad. Itiaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Para karing Hudyo. Manalangin tamo para karing Hudyo. Baning Diyos sampon ginuta mo, aslagan na laring pusuro. Kanito, akila Reyes Kristo, ing talapangapos ding sablang tao. Siklod tamo po. Lalakad tamo po. O mayapayang tututa lang hanggang Diyos, pag nasan mo king sablang tao, mikabos sa layong abalurayng katutuan, malugod mong ipagkalami panagapumi, kinging kapulungan mong Israel, mikabos at miyanib king kaganapan, ning banal a kapulungan pamilya mo, itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Para karing esasalpantayo kang Kristo. Manalangin tamo para karing esasalpantaya kang Kristo. Manano na sanang insala ning banal ay Espiritu, pakilala niya karela, ing dala ning kaligtasan. Siklod tamo po. Lalakad tamo po. O mayapayang tututa lang hanggang Diyos, pikalom mo ding sablang tao kang Jesus anak mo, pamisanan mo ding sablang bansa king kekang kapulungan, king pamagdalap da king katutuan, atuklasan de sanay dalandang painturo keka, abukod mong tunay Diyos, at kang Yesu Kristing tunubod mo, itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi.
Amen. Para karing sasalpantaya king Diyos. Manalangin tamo para karing sablang sasalpantaya king Diyos. Manano na sanang apamatulande ing miglalang. Ampon may ngabos daking kapamilataning wagas dang pilubluban. Ampon pamibiyebye. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O mayupayang totoo at mapamakalulong Diyos, papalirian mo kinging sablang makapadurot kay kami kitiking yato. Ipakilala na ing kang ligaya at lelangan ming tao king wangis mo. Manasana nga parang alandang kilalanan ding sablang tao king ikay karelang miglalang. King kapamilataning pamiparangal da karing makapagmulalang bagay-bagay lelangan mo. Layon da nga talo singi kami mikit kakarela karing sabla. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Para karing sablang manungkulan king balen at bansa. Manalangin tamo para karing sablang susuyo kaya katamo. King balen ampon bansa. Ingatan nalasaning Diyos ding puso ampon kaisipan do. Banding sablang susuywan do. Mibiyebyela king tunay kapayapan, ampon katimawan. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O mayupayang totoo talang hanggang Diyos, palo mo'y kapag nasaning puso ring balang tao, pamingwaming katulirad king kang kayapan. Ingatan mo rin sablang tatalanupaya karing bansa ang pong balen. Bangketa ring sablang tao no karin man kam tandaing katimawan, king kasalpantayanan, at taimig apamibiyayan king kapayapan, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Para king kailangan da rin sablang tao. Manalangin tamo, pakamalan kong kapatad, para king kailangan daring sablang tao. Manano na sanang ing Diyos ay panglubos mayupaya, pakaya pa nalaring salunan. Ilisya nala king sablang panganib ding maglakbe, itimawa nalaring sablang mayayalpus ta katuliran, pagkalama nalang kaligtasan ding maging alu, at itabi nala king yato ing kapanginayangan, danop ampon sakit. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O mayupayang totoo talang hanggang Diyos, ikang babyesi kanan karing matitikal, at tetaganalob karing mabibigo. Pakiranda mo yung panalangin daring sablang mamawas king kaking nano pang kaligaligan, barang kamtaning tulang bubungan naning
mga maya pakasaupan ka, king karelang pamangailangan, itiaduan mi kapamelata ng Kristong ginumi. Amen. Ini pumunta na king kaduang dake, naning kay katamo pong kapag masusyan, king pamamuge, king banal a krus. Iti ang dutong ning krus, anong noyami pakuing mengabus ning yato. Iti ang dutong ning krus, anong noyami pakuing mengabus ning yato. Iti ang dutong ning krus, anong noyami pakuing mengabus ning yato.
Siglod tampo. Sa sambanda ka, Ginoo. Amen. Parangalan mi ang krus mo. Pupuryan ming pangasublimong bebye. King kapamilataning krus mo, tulakim tananing yato. Ken pong pamugen ng kurus, nagpila tamo pong adwa, kasaw po ta po rin pong EMDC tamo keni, latang apostol ne. Wala la. Itong yamo po ne. Okay. Magpilang ang adwa, kota pong karastaking kurus, mag-geneflect tamo po, o kaya po itamo siklaw tamo po. Ren pong koleksyon tangi ni midalala po King Tierra Santa na rin donasyon niyo po ngini. Ako inangura ko, pangayalipan Ehipto, dapat ika si Jaming Metunga Cruz para king kekang mengabus. Kinguli mo, bitbatang kula ding memihag keka, at ding karelang pangani, dapat ika pe pagpamulak ako, ding batbat mo.
Iba't king kekang pangayalipan, tinayad ka at dela king katimawan. Linumod ko la din king dayat malat, amaluto ding memihag keka, dapat ika penganyaya mo ko, karing kekang pekapun. Pisagsag ko para kekain danuman, dapat ika tindus mo ko katalindikingan. Tinayad ka king lakaran mo, king kapamilatan ni ngaya Asya sabiga, dapat ika tinayad mo ko kang Pilato. Pepakanda ka, king mana, king ilang. Dapat ika, timpaling mukot bitbatan. Dininanda kang makasnodanum iba't kimbatu, dapat ika pepay naman mo kong aslam, lekwan at do. Para kaya ka pinalo ko la ringari ning kanaan, dapat ika pinalo mo ko kimetong atimbo. Kaya ka binya kami setro ni ngari. Dapat ika pitunganan mo kong koronang suksok.
Ako pinukda ka king kamalan, dapot ako pinukmuko king matas king metong nga krus.
Tatana po nginiking katlong dake, ni kikatang kapag masusyan. Yung pong pamakinabang. Talakad kayo po. Panalangin tamong bitmong kapanaligan ng poking lugod king igpa, karing amanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Pamingatyo panwa, kisamba niya'y magyumo, at angke kami, ingkayarian mo, di pamitwa niya'y loob mo. Ketiking yato, ating banwa, mi pamitwa niya'y loob mo. King kakanan mi, King Aldo, ibiemuke kami, King Adongeli, at ipatawan mo ke kami, ding salam ka. Ating kababata, huwag ni ikasawa kay kami. Puking tukso, ikapos king maro. Ikapos mo kami, king sablang maroko, Ginoo, malugod mong ipagkaluming kapayapan, king panahon mi. King kasaupaning kang pakalulo, parati kaming miligtas, king kapanaligan, king kasalanan, at mikapos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling Panginoon Yesu Kristo, anak ning Diyos sa mabiye, king kabaryaning igpa, at kasaupaning banal na Espiritu, binyayan me ing yato king kamatayan mo. King ulaning kabanal-banalan na katawan mo at daya, ikabos mo kami king sablang kasalanan at dewakan ko. Hanggang emo paintulot imikawani ko kay kapilanman. Siklawod kayo po. Diyo'y kordero ng Diyos, diyo'y milako king kasalanan ng yato, non laring mayaw singapuna ng kordero. Ginoo, ak matampan tanggap ka, dapat ikas may nga manong kumayap na ako.
Talakad kayo po. Manalangin tamo, o mayipayong totoo talangang Diyos, pigkaluban mo kaming panibayong biye, king kapamilataning matagumpay ng kamatayan, at pangasublik may biyang Kristo. Parami sana nga talus, impamakira kemi kaniting banal na misteryo, layong parating nga patunayan iti, king pambibiyemi, ating tunay at tapat a bininyagan, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Bukas po, abak, maglinis na po, rin pong susuyo king pisamban, bang isa dyan tayong pisamban tamo, para king Easter Vigil, ang po king Domingo ning pamay niyo bling mebye. Kaya sana po, ring sablang susuyo king pisamban, datangla at sa tamo pong maglinis ang pong misadya para po king kakatamo pong Easter celebration. Kay Bat, tapong pangabingi at 6:30 p.m. Bitipun-tipuntang pasibayo. Ne po, Ring Apostoles at tilo po kanita, sana po datang kayo. Remind nyo lang po rin kayong kayabe. Sister Mai, remind tala kay Bat po, 6:30, kikatang Easter Vigil, at magdala kayo pong kandila. Potang magdala kayong kandila, di nantala pong candle catcher, ring kandila yu, makanunos siya rugoy darang bed, king kukud ko diyang kandila, ne po. Nya bantay makapatakpo king kikatang flooring, tambing lang ating salu, retang kaya kayo pong kandila, at magdala ko pong danum, ne. Yung pisamba ne po mag-provide, holy water kaya kayo, no ne po atang mabless ba yung danum, at i-bless na kayo, kaya bela pong mabless netang kaya kayo pong holy water kanita. Nya magdala ko pong danum. Ita mo pong makaboti, po ata pong metong timbayin dalayo, ne po. O po abot-bat. Okay po. Sige po. Kay Bat, lumol na yung prosesyon takan yan. Lumol na. Sana po papanatilyan tamong solemne prosesyon tamo ng Santo Inchero, ang po'y Mater de la Rosa. Adwa mo pong pila, ne po. Adwa tamo pong pila at manalangin kabang itamo po bagposisyon tamo. Eta sana may papagistorya. Eta tapok-tapok. Kaya po, i-remind nyo lang po retang mama ko king pila, sister, brother, makipag-prosesyon tamo, ne? Ating prosesyon, iti po, metong yang masanting at tradisyon tamo na kabang mag-prosesyon tamo, kita mo makisan metong tamo, king pamaglakbe, papunta king kaligtasan. Kalupan ng gawa ng ginutayan sa Kristo, miglakbe ya kiti king yato, at tuturo na katamo papunta king biya kaligtasan. Makanyan mo naman po, king kaya katamo pong pamagprosesyon. Ne po? So sana adwa-adwa mo, king kaya katamo pong pila, at may papagistorya, bibubule kabang atita mo po king dalan.